Moilanda nap mai hatu kibu hipa mai chinese tomana kawan de lak pa minyong fa hayang atini hado ba nyuni tai dowa toman pumeno kadalan oyinoshin yuinok machia hayang yuining ni chia hatu kibu yubo him khambu taidam ya nang moilanda mongmai bu hayang Jesu Krista manma iman yuy mangoya poi poni ya ba tong hawi lak pa China tamna tani hadu kia toman subachuma yepai okpu hat lam subu bang wanang hayang asarung oisha naman hanggang wanangge wang baya fan ma to tong hunang hayang tani o tomana chinga bu hepak ma kawang phai chinga chappu hayang kawang phai station bu alak chine yuy noksama yuy yin ma yupuma tange o se lak pa moilan tha ngau China tamnang to toman phai kawang de yup kana chawing kawang kadong yu chuwan ni mai da hadu ki shupachuma yok pa jam sa teman payanga nang manma hemlok hemle mukti siwa yo yang berkawang nang amoi mantambu teknologi pai yu nyujing kan ma yu yen pai shuwa teman hatu ki yu bukham lakchine se tamatanang sa amwang teman akungwang taineng nang among butui show chane menga tampa kadong yu I mai ma teman oda moi buma ishikama oksang bu yafan me ichi hayang berkawang nang among butui show nang among bungau lam lili man nang alam boy tampa nang asarong boy shangka lam boy pai sa abuanga lang chun dalak teman ayen tuisho kawang hatu khia yelak panang lam boy fause sa abuanga teman ayen tuisho lan yui nyucheng kan ma pumano kadalan hayang nang ngau hangi bang awlang way ba kawang moilan nang ngau se sumay ba macaya la hayang nang mong butuisho lang natam fause nang yaksara fan fa boy tole pa se ma nang mongai yaw amen hanggang onangge sa hatpa lamzu ba kamapay nang so pay nang ayang ataw yafan ba tuman hangi ba yafan ngon angke are you tired of praying are we tired of doing good are we tired of helping others are you tired of reading the Bible tuman over social media da laila kay WhatsApp chia Facebook chia isu kuma aloba mabuma kadalan I'm tired of sleeping I'm tired of listening I'm tired of eating tracing up to go to kitchen no mabu hatu kibu nginang hatu kibu chainang tau kibu yafan ma are you tired of praying are you tired of reading the scripture are you tired of being faithful no kawang da ating lak pu yafan ma ayang I da ating lak ngobu are you tired nang nyai man to man isigama eng man isigama kawang ngau ibu isigama kawang ngau chaibu through many sources eng man ato teman moilan jinisa question iyong changona hayang ni pebuma taw teman ba ihim bungau cha hatong ona to be a Christian ayen cha teman na consistently ektini no hoy cham basai chi not occasional and everyday consistency hatu ki bu teman moila na yu yu de cham tok la ha tinyo yilak pa taw pai phin na taw ya pan ma taw teman ba ngahu bua teman kadalan chine se LEPPU amai cha chia nang hayang to tumana LEPPU amai cha chia isigama Bible le wande tumana LEPPU amai Christian lan ma Krista ayang anye ne se Krista de meng balan I phai de woi balan iman tuman chine se LEPPU iyong cha iman le ngato bu yen tuition lan de le wande tani nang hayang to tumana hatu ki ling lagyang sangi opungi nang au ba tumana Bible lai ngau de le ta ya be tawma LEPPU se wande tumana lay day manda apong ni mangina awang baya fan ma imitating those who are good examples Jesu Krista mo wang yang ayang I phai da woi balan na ayang I da meng balan hatolan ma woi yang tumana LEPPU amai Bible mamangina ayang ato LEPPU amai nyana to bu ayang anga to bu tumano iman khia woi lak chine Krista khia woi lak chine I da meng balan khia woi lak chine se tuman chine sa to awang baya fan ma hatu hinginang ni sumba ya fande lay dai wande Paul and Timothy de ibukia tini Krista tamande ibukia we are supposed to be a good example tumano LEPPU amai chane meng lakya awang ba ya fan ma mabu LEPPU amai ngonang tolan de lay yang tuman LEPPU amai hato ba ya fan ma tuman ngolak ya ni sumba ya fande lay wande you yourself we ourselves we need to be a good examples for the people who are looking at us hado apong ni ma tani tuman hatu kia ngau ba singa ta ha sa wang ba ya fan ma tuman hatu I tamnang Bible lai ngau da le dai man da hado LEPPU
hatu yong emphasize ni menga ayang hatu lepua yong sangyak pufei ayang anyai ni sa Paul's writing Paul nyan bu de lewande hatu ki ngoya yo I ki me yo Krista da tinglak pa yafan hatu ki sa leppu jeng ma bu nyan bungena hawande tuman moilan na tuman ningin na ta ilaka who is your example nanga Christian na membu auhi de lebushi who is your role model as a Christian tuman Christian na membu who is our role model tuman leppu ya bu auhi isi kama ni su bu yafan ma whose example are we following as a Christian Christian na isi yang Krista hau bu hato leppu amai ang ta yang alo ba leppu manang phaida bui bu isi kama alo ba lam yu da tuman kem bu Heya Christian na isa yang Krista haupu hado leppu lam nyu mataman kembushi ni subo ya fanma lem subo ya fanma what kind of examples are we setting in Krista na meng balan kawan dating lak balan what kind of examples hangki bu leppu tumana kadalan chuna haubushi hado ki bu chuwan yemai bu chama nang hayang ato tumana nang hayang ato tumana tuman bumeinok kadalan chune tuman noksalan chune tuman yubi ching chine tuman ching show chine leppu ayong chachia leppu amai chachia ayang atowa kadong nyu leppu yichi ayang bu Krista ma kadalana tuman ayen tu show de leyanga kawang mai bu chin sing okya tuman moilan ne yui mong chang de cha fei mi cha sa to ke leha usa wang ne nan pheng bung auto chain de tamna awang ba ya fan ma over tuman leppu jeng hatoba Bible ayang kawang auto le ya ba tuman ngi okpuwa Jesus Christ Himself was a good example for all of us. Tuman Genesis Jesus Christa ia leppu ameja ngoyangi. Tau kai Jesus Christa paida wei balan, I de meng balan, I de kan balan, I kiang o balan tuman. Tani hatoki bucuan ameng chama. Isikama hatoki bucuan chama. Nang hayang atau tumana hangi ba leppu isikama hangi ba lamde wei bushi. Awang na lay daiman tuman Jesus Christa kingoya. Ayang oba tuman na Jesus Christa jeng alaba lai malaya pa mabung inang anyay na sa he should be our example. Paul jine Jesus Christa anyay na sa oba tuman na avang ba Corinthian panmacha hayang aling cha da laya pa. For Paul, Apostle Paul jine Jesus Christa leppu ngoyang ke. Ayang Paul I okpusin na Jesus Christa ling bukhiya nyaw to bukhiya ling lak jine sa ngangyan ke. Tani tuman Christianan tuman jiniu Jesus Krista ia leppu amai jang wanang ayang tuman I leng bukhi leng oklak chia oba tuman Romans apong panmanga aling cha mubu lem dengoya Romans chapter 15 verses 1 to 3 ato de lela ke tuman ngi okpua on how to please one another Jesus Krista leppu ayong cha awang baya fanma chahai cha de jingmai mongmai ma chahai cha de te I de shi bu fai how to please one another Atoba ya fan tuman ngiyok nang how to love one another oba tuman Ephesians apong nga aling cha mubunyi Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 ato de lewan de Jesus Krista tuman de leppu ayong how to love each other cha taken bufay te I de shi bufang ngolok shi atoba lam hobung nang tuman hatu ki ngok kya lem su ba ya fan lay de wan de how to look out for one another sangapong ngobalan Sosiade ngobalan, yibang yung ibang ngobalan. Iman da how to look out for one another. Adowa Krista tuman nyo ang bu tuisolan wanang. Ayang Krista tuman da how bu leppu iyong jang wanang. Ayang tuman auba avangba Peter. 1 Peter chapter 2 verses 20. Atoma following the lay daiwan da tuman ngiyok po on how to suffer patiently mo yepo sibu. Iya hango yipin sibu. Ayang boy kadalan ide sang na tamanda. Iba ide I to bungaw. Ayang hibalan na ito to bungaw hato ata tangay lak chinese he suffered. Hato mabu sangyanggi. Ayang hato sangbua nang chinay at chinay tuman mo ilan chinese sangbunga nang. Wang baya fan matuman ba ito ihupua. Jesus Krista hawang bu leppu ayong. Chachara te ite silak. Chachara te ikan buya fan. Ayang chacha chinese giving time. Nang po po chinichi, nang pin po chinichi. Ato hibu yafan mo nangga kadalan na Jesus Krista man iwande nang da soshi na tam nangga kadalan na nang Jesus Krista cheng iwande nang da mongmeng nangga nang ngaw yichaya Jesus Krista pai da woibu ayang iya nyaw ang bu leppu lam nyuma nang ngobu chia tuman mongmay ha
Over to man, Nishabaya from the layer. Kawang lai ngauman lewande, and yen is a alaba ching, chapulai me. To man Paul, Apostle Paul jang, hayanga e. Tingbalam ni makem buceng, ayang iya Christian land janji lakchne, Christian land tay hang lakchne, ayang Christian land shaloi lakchne kem butumana mabungina. Ayang taun lay Taiwanda avang ba yafan ma, he urged the Corinthians, avang ba Korean apong pali aling vok, ayang panmacha mubu, apong panmacha ling cha de lewanda, he urged kang yang gino. Iya atawa hawa tambuichi advice, isi kama iya inagase si buichi, inagakuribi. Inaga kuribo kang bungo yang he urged the Corinthians ayang ato iya kangbu ato hangi chine kangbu si to give no offense obo to mana Corinthian apong cha ling pan mabu ling tapan apong pan ling tapan mani ato nandalay talaga to man ngiyok puwa to give no offense chai jada ameng yi ilakyang ato ba lama inyo yang to seek the benefits for others. Yui chingni chi hangboy aya chingni lengdo Christian lan chingni lengdo ichi kama tui mai lengdo hadagi bu Corinthians bumenok lande Paul and you tamengi LEPPU ayong changona tini tomana hatoki lengya do we give offense to others ichi kama ni bu lama are we doing for the benefits of others mabu gadalan it is a struggle for all of us to do something good for others which have no benefits for us in return. Hatoki bulam de lay Taiwan de mabu kada nan tuman yo ke sangbu yawang nyui bumangina ni chubo ya fan ma Paul Philippians pumenok te ibua Philippians chapter 3 verses 17 no Philippian mangobu Christian land de ibua number 1 but to consider themselves as having attained perfection consistently to consider you ni the consider ne mela ayang ato consider ne mela ka to give up not to give up but consistently Atuki tala chine se abang ba yafan ma to ki nyawang ni shubo ba yafan ma to praise on to majority no Philippians chapter 3 verse 12b the later when to man nibo to praise on we are not to be contented nangatini tu mai chalang engage nangatini Jesus Christ ay engage ato mai che praise on towards that majority ayang ato Krista singbu majority ayang Krista by tation bu majority ma to man we are to praise on Tuman jelak pa anu continue tuman tuiling atay lakyang shoshan atay lakyang ating lak pa yafan ma tuman ngolakyang sa to kiban yisbo yafan ma nyewang ki lem subo yafan ma to live according to the level they have learned Krista ngao iman hangi ba chaya yang ki hataw ba standard ma Christ standard worldly standard ichi ba Christ standard Krista mongbu ayin chane Krista mongbu nokshane Krista jeng yu sing ya bu yafan ma to ki ngolakyang to enjoy close relationship with God and with godly people. Over to mana Philippines lande Paul LEPPU ayongcha isikama iye kangbu ngau de lay Taiwan de to maintain a close relationship. Jesus Christa pai kawang pai close relationship. Hayanga to love each other. Krista na miyang palan pai fellowship yalak hayang hato de kanlak hato nyaw tamyangge. Tini nang hayang hato tuman hato lamma LEPPU ngoya. Lem subo baya fanma iya encourage membu teman by Apostle Paul kayang Thessalonians pumainaw to encourage membu cha for receiving hayang iya vau si bungaw cha ngoyang hatawa for receiving the word of God kawanga Krista kawang by teman ni cha face to face si hawande Krista teman de vau si olak chia for receiving the word in your life for receiving the word in your family, for receiving the word in our church. Krista tumande well done. Kadonyu mabu ngau pang ngau ya bu chuan ni mai bu hatoki bu ngoya boy thank you and well done for receiving my word. Hatoki tumande e olakchia Paul Thessalonians pumenok te congratulate ni membo ya fanchang wana the avoiding burdens for others. Paul LEPPU haubua your life and our life should not be a burden for others, but we should be a blessing, a journal of examples to follow, and examples worth following. Hadun mo sa Paul at Thessalonians land ibong ana. Tini ato same ngao, ato ngao kaya yilak patuman na inang. Ato kibo chuwan chama. Let us be an examples worth following by others. How many of us can emulate these kind of examples?
Ayang hatoki bu LEPPU ayong chana tuman meng olaksi. Ninonok sama tuman bumenok ma. Ayang tuman chingso ma tuman chingso ma. Ayang mabu yubi chingsam na tuman the levan. Can we be in that kind of examples? Lem subu ba yafan ma. Lai ngau bu tumana Jesu Krista jen. Isi kema tumana Paul ilang ko yen tu show jen ngi. Ayang boy tingi. In the society around us, in the world around us, there are many Christians who are doing so well. Mabu Christianan, iman tuisho ma, iman ayen ma tuy melang nang kiyo. Tuman iman delaya nga. No, mabu hipang matuman yung yaw le te nang taga bra kurase, te hawle kurase no. Have you ever? Taulay niyo ngawanda. I still remember OTS mamato jang wananggi. Iya tahu bulingan ma students landa kadan lembeli de chamnang ni lemde mess fee pha chamnang adam jada lai sak chamnang adam jada lai nyolak chine lamsa hawa chamnang adam jada hayin pha chamnang hadugi ngi nang giu hayanga mabu kadalan yibaw ngoy mo ngobu noksalande yisigma hayam huyim lande chamnang giu mabu kadalan yoy mo ngobu simay bu ba pha chamnang giu Mabu kadalane kawang de yopa chamnang giyo. Mabu kadalane Ngaomuk chamnang giyo. Mabu kadalane yui hipak pha chamnang giyo. Hayang hatuki tuimay lang nang giyo. Hayang hatuki LEPPU chang nang giyo. Mabu ministry ngo nang giyo. Isigama mabu ayen lang ngi nang giyo. Imanda lay day bande mabu kadalan yui mongobo simay buba pha bungi nang giyo. Haki wanda tumano hatuki ngolak chia. Tumano hatuki pha ulak chia. Can we set an examples for the others? Christian lan tokpai si sa lehu tani hatuki bu chu wan yemai wande mabu kadalana awang ba ni mo wanga tini ngoi sa kadalana chambu malako awang ba ni mo bo tini ngoi sa kadalana yopu malako awang ba ni mo bo tini ngoi sa kadalana kawang ngau yambu solusa ayang anye ne sa hataw ba chu wan mo bu hangga janji anglak yui nok sa yui bumainok ayang yui chingso kadalan sa ngangbu malako Okpusina imanungopo the best resources they are using for the benefits of everybody. Yui chingnisaichi but for everybody. Ayanga yui mungopo hatu atia tumana lo ang buchia. Christian lan mabu hipang matumana ngiyang singa hayang bu we don't implement in our life. Isig matuman hatu practice na mga yitay. Tau chine tuman same. We are not growing towards that majority in Christ. Tau chine tini tuman mo ilan hatu ihunang. Tumana tini singayalak ni siya ba apong ma daw ihubuan. Whose example are you? Whose example are you? Tumana away chini sa LEPPU si. Nang hayang ato tumana away chini sa LEPPU si. Is it not other Christians? Nang hayang ato tumana yue yen chini sa voinyong pa cha. Hayang boy si iya nga yue nok sama isig ma allow Christian lan chini tumana LEPPU yichia. Number chama, it could be our parents. It could be our brothers and sisters in the Lord. Tuman bay cham sa tuiling sosan balan. Tuman bay cham sa Christian na meng balan. Tuman bay cham sa UB Junction na meng balan. Tuman bay cham sa Noksa na meng balan. Hadolan chini sa tuman na LEPPU yung yichia. LEPPU yichia. Especially to those who are babies in Christ. Hayang nga tuman na yafan yi sa lay tayo manda. Mabu kadalan tuni Christian na menga. Yisigama Christian na meng avanglan. Yisigama Krista manahalan. Iman chine sa tumana woinyu pa cha yichia lam hobu LEPPU woinyu cha woi pa cha yisigama Christian cha yichia yisigama even for the elders in Christ nang hayang ato tumana naha si ilagichi nang hayang ato tumana yisigama tumana Kristama I'm just namesake si ilak pa yichi hayang boy people are looking upon us tawkay tumana auba avangba Thessalonians 1:7 ayang 1 Timothy 4:12 Hayang Timothy chapter 2 verse 17 de lalagay tumanda ibungawa Christians should be mindful of their examples to their others. Tuman Christian lan. Tumana yung menghang walakyang. Tumana yung tayda walakyang. Hang chinay nang hayang to tuman ayena kadalan chinay sa LEPPU na mengnang bu. Singjang singa yisingba. No, in every day of our lives. Tokay tuman mo ilan na we have to be mindful. Tuman kandeng walakyang, tuman menghang walakyang. Is it not your younger children no? New balan. Hayimlan tumana
yisingba yisigama singyanga new balan naman phai de boinang naman nyau bu leppu ya nang hayang naman lengbu tu solan tuman nginang hayang ngaini tuman hado leng tai galak hagi iwande new balan isigama lungbai cheyonglan isigama uche unyalan hayang tuman phai de boi balan nahalan hayimlan huyimlan mangona iman chine su tuman leppu amai chia tini nang Christian na hangga meng ho nang gen no sama tini nang Christian na hangga meng office chai nang ge tini nang Christian na hangga meng nang nok mongo nang ge tini nang Christian na meng tau Christian na meng tuban pumai no Christian na meng for the upcoming generation what is our example how are we setting the standard ngai ni tuban phai de boibu hayim huyim lan ne sa Sunday school mo obulan ne ichigama sa nok man na han ngo obulan ne tuman phai de boi tai wande will that be a good examples Tuman muilan na yung luwate ilang unang. We are influencing others. We are influencing the children. We are influencing the people around us. Tau kay nangalang bunang tuman ayen tu siya kaya. Tau lang tuman tu siya kaya. We are influencing so many peoples. It could be bad. It could be good. The choice is in our hand. Tau kay tuman hangi ba examples how nang kay. Lam sa buwayafan ma. Tuman ayen na. It is not only for the believers. Hayang we are an examples to the non-believers as well. Krista da meng balan ching ni sai chi. Hayang Krista yising balan ching ne. Yisigama Krista ngao. Yisigama Krista bai man hau bulan ching ne se. Tumana leppu ayong chang onang. Teni hadoki bu chuan ameng chama. Are you a good examples for the neighbors who are not a believers? For those people who are not a believers. Hanggang wanang gitu mana. Are we walking the talk? Ngao bu ngao hato tumana tuisyo mahobu chia. Isigama, are we showing a good examples no? To ni pishi himbukia, are we living a life of Christ where people see the goodness of Jesus Christ in all of us? Krista maibu tuman ayin ma, tuman tuisyo ma, tuman ho pu chia, ngiyok pu chia. Okay, Christians should be mindful that the world is seeing. Hayang they are looking at all of us. Who are we? Tokay hato leppu sai yang bukia knowingly or unknowingly tumana kadalan chine sa leppu ngona. Hayang tokay to ihubua lemsu ba apong ma. What kind of examples are we? Number chama. Is it intuitive? Is it indicating of a faithful Christian? Nang hayang to tuman ayin na. Ayang at the examples that we are showing atawa yung atinglakpu Christian, faithful Christian chia, showing the world that it means what it means to be a Christian. Nang ayen hayang nang tuisyo de, hayang nang nyungo wanglam de, hayang nang isigama tuman noksa de lewan de, tuman pumoy nokta lewan de. Are we showing examples for the others what it means to be a Christian? Krista ayen cha hakang olak ya, sibu yafan ma tau hayang nang. Tuman ayin, tuman noksa, pumainok, chung show mo okay. Showing babies in Christ, the majority, what it means to be a Christian. Krista ma, Krista yayang pay ma, cha chong lak chinesa saushi ngo palande. Hadoki ya sa tuman lamhobu, lamhoba, lamho nyu ni mengya, lamhobu pumainok na chiya, lamhobu noksa na chiya. Hayang lamsubu ba yafan ma. Is your example helping or hindering others to disciples? Krista by the way la chinese tumana hobo nyungo wanglam isigama tumana hobo hato leppu hato kaya kadalan chinese lam hobo ba lam hobo nyu kaya lam pangbu kadalan na tuman ngonanggi tumana yonga yoe in the tokolay ha ni sumabaya fan ma. Is it conducive to church growth? Nang hayang ato tuman offering a noble pattern of faithfulness towards church attendance. Tini hatuki buchuan ameng jama tuman kamjing na pay yok yang ado moy na simbungaw ayang hatuwa sa universal ngaw. Hayang boy siya nga hipak may ngowande o kasang ngowande mana may ngowande nang Krista na meng ba siya nga Krista kadalan pay Christian lan pay ayang atuiling social action sa hipak pa okya. Tuyo nga ngalang okya. Isigama iching nisa faya. Hipak man nga kawang da social niya, panpong paya, tobu paya.
Setting a good examples of developing an ability to please God. Nang mungo po shimay bu ba ngai bang waya bay. Hayang kawang chinese availability. Hado ba tuman kawang chinese tuman ayen pen yishigma ayen hipak ma tuman soshanya fan na fire. Hayang chinese tuman hipak wanga phaya. Is your example helping others to be a true followers? Hayang a church grow chinese. Nang hayang ataw tumana example LEPPU amay chachiya. Mabu Christian lang church ni jai libi hoi chabu. Ishor la kotha nu ni libi hoi chabu. Bible nu puri libi hoi chabu. Tini bu chuma there are many Christians. Who knows how to express your grievances? No. When we pray, God listen. When we listen, God speak. And when we serve or when we give ourselves, God used us. Ayang ato kibuchuan chama, many of us, we pray but we don't listen. Or sometimes we listen but we don't give ourselves. And that's why we don't allow God to work in our life. Maboy pang ma, tumana kawang de Yopnok, ayang kawang ngau yi chai, no. Tumana ngau chai si pang tumana ngau asubu. Ayang kawang ngau chaya boy, kawang tuman ayin panpa yifa. Ayang tuman ayin ida panpa yifa ok puchne. Kawang tuman ayin yuchun ok. Isigama kawang tuman ayin yuvoy ok. Isigama lamnyo amay tuman yingi ok. Tuman hatu ki ngoya. Kadala na tuman ayin tu show de levat Taiwan de hatu ki show shi buchia. May buki Christian na meng buki. Sau san bu may hibak yong aban buki. Hayang kawang chinese tuy may yong alang buki. Hayang boy alik apeng yingi ok. Isigama kadalan chinese. Iyo Yopnok ti itay buda. Iyo panpong yipa buda. Iyo Ngaomuk yi buda. Iyo kunang buda. Iyo lek nang buda si iwan de. Tumana kadalan chinese stumbling block. Hadoki buchia. Anya ini sa hadoki butini buchuan ameng chama. Ibang ngoy palan sosi palan chinese. Hawong pangin anggi. Yang pangin angge no KOHIMA context ma ninong ma syntax mango yang nang hado yang ya na tay bua ninong ma halak mango yang nang hado halak sin repeat bua nilong ma mango yang nang ninong ma wunyu pa su inang bude wunyu pa su ngan ha bua nang nyu nang bas singengan ma to yang bede scholarship ya yang ha bua isigama ninong ma wangongoi okosang yang bede yebang nyu yo okosang sa libu yang sa tale yang chudia kembua office ti type wa kadalan ne tuman de lewande are we an hindrance kadalan jine tuman stumbling block chia tuman moelan tele haduki buchuan ameng chama are we setting a good example? Is it worth emulating? No, lemsu bo ya kan na sa nang hanggengo ngai ni nang hunang halan ne nang phenawa haduki ngolak tanang mongya. Do you approve? Saan ang hanggang mo nanggi? How are you now? Will you be alright? Will you feel okay? If any of your family members, if your son and your daughters, isigama saa tuman bumeinok, upcoming Sunday school na alam na, tini nang avoy buki avoylak, tini nang ngau buki ngaugalak, tini nang kungo buki kugalak, tini nang laingo buki laigalak, isigama tini nang atinglak po yafan ngo buki atinglak kalak, hataw do nang amongya, hataw do tuman amongya. That's why how are we as an example? What kind of examples are we for the people around us? Tuman muila na yung kanding buffet to kinguha. Nang ngo bukiya sa ngoy glak pa pay na ngo pa menggama. Do you think the church will be strong? Do you think there will be a growth? Okay, tuman muila na hanggang wa nanggi tato tayle. Akam nay taw tuman ba ihubwa. I hope no. Tani tuman na Taitam tahan bo hataw ngau kaya tuman moilan de tuman ayen ma re-introspect na mengyanga tuman ayen de yuen ning ke lay nga as to who is our example as a Christian tuman Christian na mengbo tuman na LEPPU ohima ya panyang ya busi is it somebody, is it worldly kadon yu tunyu nana kadon yu mot isigma kadon yu mana mai bo hataw lay nga hataw ngi nga tuman Krista pwede boy bo hiya Haya Krista tuman LEPPU. Ayang Krista kia
Tumanu may ngola chine singang lagay sa ya busi. Hayang anyi siya po pa fan ma. What sort of examples are we for the rest? Krista pa na meng bay Christian na meng bay siya nga. What sort of examples are we? Tumamuila na tayo leha. Bible lang ma kamne. Be an examples to the believers no. 1 Timothy chapter 4 verse 12 awang ipikaw ma. Awang ba Timothy apong pali leng panmani awang ipikaw dali tayo mande. Tumana Christian lan chine atinglak pa lan chine leppu amay na meng lakyang. No. Let us be and good examples for the believers. Ayang akam ipikaw dali tayo mande. 1 Timothy chapter 4 verse 12 akam ipikaw ma pi ma. In our words no. Leppu amay tuman ngaw ma. Leppu amay in our conduct. Tuman lang ba yen tu show ma. Taken buma in love, in spirit yahama, in faith atinglak po yafan ma, in purity chaw shabu yafan ma. Tokay hataki bu chuma. What is our worth? How is our worth? Nangangaw bu ngaw no. Isikaman nanganyan bu lai ma. Isikaman nang nyungaw ang lama yen tu show ma. Cha cha de taken buma taisip taisha buma yahama. Atinglak po yafan ma. Chaw shango po yafan ma. Tuman Krista lebuma lepo yung chane se Christian lan chane mabuga dalan chane se ngoya kamne to hiwa we cannot escape from being an examples for the others, but there is a choice to what sort of examples you will set for others. Tumana kadalan chine se lepo ni melak hatumu bo tumana yanda bu yoklak lopo yoklak yan hang chine hatu kadon nyuma tuman sang obo yichi nangsa to sang obo yichi. People are everywhere looking at us. Noksa me, bumeinok me, chingso me, akan pi me. Hayang boy tuman yak mong obu cha. Hanggia no. Kadalan na nang ayenda lewanda, tuman ayenda lewanda. Leppu amay haya, leppu ameng niya laksing. Hadaw ba tuman yak mong nangki. Tokay tuman mo ilan na. Krista tuman dahaw bu leppu amay. Pola niyo tabukiya tuman leppu amay ni menga. Ayang tuman muila na kadalan na tuman iyen tu show de levanda. May nang kiyo Krista may buche ngiyok po iyen tu show chane menga usa. Ato ki buchuan emeng chama. Pumeno kadalan. Tuman atinglak po yafan ma lepo ne hawaja. Kawang ngau iya, kawang ngau chaya, ninong noksa yubu kemuchay wanda no. Lepo amay jana kadalan da hawaja. Kawang ngau mayafan yang cha achong bu noksa ne iyen ne tuman ngok bukaya. Kadalan de lepo amay jana menga ja. Atinglak po yafan mata ayang aja. Tuman siya, isi ka ba mo isang otak mo ha? But let's be vigilant. Ayang tuman, let's be mindful. Taita po fe, kandeng mong ta po fe mo aja. Ato ki buchuan ma Krista, tuman na lang bo that consistency. No. Yupu kambo. Awang bahat mo yupu ki sa ayub ya. Awang bahat mo kawangaw yupu ki sa iya. Awang bahat mo ninok chim nga fasting ya abu ki sa aya ya. Taniya ya. Ato ki bu mong chang mo ya. Burning desires mo ya. Awang bahat mo nanga. No. Krista jinese fan fa yupu kama kadon yu jinese nanga yupu kama ke tuman moilan yupu kama hatu ki tuman consistency every day in our lives hatu ki ngwa sa Christian lan hatu itam nang ngau tai ban da jawang yu yok sang batam ngo boi nanga tuman moilan ameng wanyang pha ayang sa amuang nga tuman jilak pa Christian lan jine ayang mabu kadalan jine tuman lepo mai janung ho sa moilan da tu ngau itam nang chai balan moilan da kawanga anye moi man ba